Njoko fogole internet ke wala mbaldo mute sobna kin saxle kam gila sax o kino kin mera fona investir nam to njoko manjala paax émission njom ñala da ko nom to neti fintana non rek joka njala paax internet ke na buda in site internet fe yon fa Thior production tv te fodna caméra fe o pognu elaji sena fodno micro le o fog ñom bato fogo non fogo logo fo njafe ne ingatna non rek illa no xay ino sate fi o sum o lene sum koy tref sax maak la andone wax deug yalla sate ciosano sate adana serero illa nga o sum imbagi lay walu ciosan to ino erbuna ma jom illa nga sum imbagi lay ñakolay adulin illa nga sum imbagi lay ñakolay madu yaay nda xan lim hayno ten def ndeysaan capitaine wala bok ibi sali wala bok ilimane wala bok lakas andone avec campe to ay fakke mbade maga nday tam illa nga injomi tam le grand champion as mekaref le grand champion ndeysaan Mohamed Singi mekaref yakarame champion fi ndek ndesnot na koy o len présenté gira non xajana mbika émission jom ñaata fienta non rek sobik ancien gourak ni ciati den sobade meden genna lamit wi andone ten jaar jaajen avant de commencer anjom kam njom ne après njom ne itam foga may ndiasoti nako imbasinte présento njoko waaw njoko alazen siara amanun golle fa sima golle mi Mohamed Diaham ne em rimelo zoom revo obagadou Simalandi mam Simalandi mam genna sa TV o sum gidma sa TV hop to yakara den ziyara ancien gloire ke erna men fop yam onana nga ñobalel bo ilel ten win waga taxun gidma den to yakara den ñana nawe anone den o ado tena ndew mafrel roga yirma den ta jegala den o yok ma men roga bat o dole bat njoforne yaada nuna paax gid mang elagen fa Thior calel ke amoso trop ya joko njal Mohamed yakarame ko non nanti laytuna ala fa anu wax deug yalla champion fo makaref agina saatife we lam togu nakoy yakarame xay hanje ko dayo mak non internet ke question ki amana sax wagande bu ma anu wax deug yalla o ten fi xom sax na jikati layna in no ke anone fo ref ko anone illam tano ten nda ko refa ten inshallah jamaten champion yakarame xay arfa ko anone plaisir ref ingana saati of so bido mi anone magrime maka makto bokke anone taxna inde fi dum xay meke fitano so min wa anone wa encore limade te ancien gloire ka anone aji kadi bi nanu bo kam njom Mohamed yakarame avant ingara kam carrière fe njomne xurufna kin koy jiga ma beron avant no ke no tenef métier fa wala jaar fa e tam Mohamed wala bok ashu imbaga no an d'abord isago ngar koy am avant te ma frère Mohamed école akolla wala ngay nakna waaw ala jeune mi mohori mel 11 avril 1989 11 avril 1989 iya mais kena saati fe osum asabula 11 mars 89 ten refum rebe na saati fe osum yarox men jangam école o ndik na CM1 dayum école ne nani tege mais ke école Babacar Ndene Diop a tombe fa president re directeur men njanga bo fi CM1 sutox danaka ten sutaxam sax apale sutoxe o gar mo fik mbina waag ima waga cang koy gar mo fik mbina ale waga ge caga ke xar waag lakas iyo ngar mbine ref men topatu xam men ke en même temps fap so sak a jeg suk maak suk nana fala ela ameritin suk na o falik naga fala bo ndiga fat ngar xoxit men commencer tum ndeysaan njokana njala paax Mohamed ken ko yobam pirke da yobandir bo maga dax wax de yalla jigna de sartina o acci ñi kaga ndeysaan ingar an rimelole an anone magrim te aju encore an ke anoten maga de na ciangale itam ingar nokki anone o ten def wallu i njomne i ndax itam o kinugo on rek kere fona soit bukbe comme taga wala ilambe comme taga wala bok te jeg lak don fa anone rok ci tun ndax leg le kina ma afrique sar champion fap ma fran to ko ma fran don ref no ten Mohamed xaye i njomne namba gartu fo habisud Mohamed ma iyo kaga mom han zawro ngoton to oten parce que njomne refe la kaso sa te fe za te ciosan njoma ref
isob gara en den def mena mavrel we njoprit na weke Mama Lamine i njopra fo ten o ndik rek Elhadj Ndour in Pape Gnilane in Bato Sénégal in Elimane in Moussa Adam in wen fop i soɓa den de ndef na écrivain interne oxa Basirou Sarr i njopra fo ten o ndik na fin de carrière fe ndeta interne oxa fa den meke ɓekaxama ɓek njom ala sen fapes o ten ɓekaxam njom fapes fe rimaxama ten ɓekaxam njom gaye ref man sukne fala sukne na fapes refam mar fafa ko i maag i nde'u fo sukne mbala bo ngat meke commencer rapta njom ne nene yona fo mavrel we kana xoyam bon ngar te leyame Mohamed me te leyame njom neke o rapta a leye damen e bo i ndamtonge bo nga a jaxlan axam yaag mosimo jago drapeau nda anda xe te rimna wasa fapes ma ret lamta ye es mais fapes da ala xama leye mavrel fapes esa a wil xoole ala me kaga leyong me ye esa leyam oxe refna mi ke ɓisid na njom ne kaga ɓekaxam njom iyo ndeysaan te jego dayo maak wax dëgg yàlla te ref ka andoona wax dëgg yàlla encore lakas xasa ref kam nof in ke no ke andoona par rapport nen ta par we andoona yee a ɓeera njom i njego dayo maak no kaaga itam faap fe d'abord ndax tena mosa maafir wala boog tokoor ke itam a jega jeg fa mosena maafir taaga i fapes koy mose maafrel fapes o cajangin a rew yete fakitna meke na saate fe directeur a re'u meen école ne Zoum ba année ne te jang na retraite année naga jotuma cang nda mames fe rimna ye es mbira re'u mama ferim na i Gorgui Ndiaye mbira re'u kana maafrel bo ye sa wetandoox te maafrel oxe yoqina kilifa ye esin meke Zoum a wat men xa yenga xana rek sam roga yirmin a lungolo ten yoqu kilifa ye esin te remu Mama Lamine in Basirou yin fo i falling fe yo ino mbogo xaqan Basirou yin to kores xaqan a ndef i taxu njom ne o saaxo saax wagan mo xotit ma iyo ndeysaan ye roog a fi'na koy ndeysaan Fapa Diaba ndaxte anda naye sax te maaf no te refna yaay fe itam a lamit ba andinom ke taxna war maafel i njom ne itam comme ne rapitooganona nu ga'oona rek xal jega wa yoonta fo nu ga'oona itam a jega mate ɓenum nam raploox to njom ke seek ke gar ngar wala boog a baba ke garo directement wala boog nam gartu i njom ne i njom ne danaka meke ino weke i njopre koy fu ndok ngel na ndok ngel a jegege meke na saate fe a jegega nda ino weke génération nene in ndoke ngel nda koy i njopra comme de mado mbiya affaire aye nda koy avant kene gara i ndetega ndet cadak poɗ ke njegeg na farna fa mbey i njota maga mavrel ngara ndef xa boy xa teɓ i mavrel meke na saate fe ndap loxan dal i men i commencer tu bo i ndok kan como drapeau mi koy rewam refo kino xa andoona yee yonim fu nawle es njom i maaga si yoon tum njom jege nawle es wa i yoon na na carrière i parce que o kina xamo ga neke na jem a fiye njom ne comme o maak refum teen nda ndeɓanom refum a ŋayena xa drapeau xe ten ñofu i naga saxtu kam ka andoona yee encore ne wiin we saate fe nene a maafitoog nen com o panan nanaam o laya ye i njopre a tok ngel maaga xa bugo expliquer maaga bo te moƴaamo leer voilà a tok ngel na saate fe ka refegu a kooñ fa kooñ saate fe a may pir a kooñ nu ga'oona a jeg pir ka de a mbapa ndiki wax lu sadak poɗ a fadanga bo wiin we lul xa pesay nana ngeta ngel ne men com ke mbettegu a kooño kooñ a njang xa pesa xe andoona yee den ndef génération na koñaga dena mbapa a mbajana den cosaan te gare una saate fe de ngar a koño koña ngar nda kana mbugku o maafra kam den comme a koñe kene in fa koñana na seeku in nu ngaranga rek ka yoɗa xa ɓayo fi nene oxana fi nene a saɗangang rek nu sad maafir te fale neegu mayu
khat pirit mena sutotegu ka génération kak a dom te jeg wa anu xana sutoti na def pir ka anu ne xana saxlen na den yok wangat men itam ba ambas a jega ten wa anu ne it mena ndegu xana mbi kuga ona kam ndok ne nda après anga maga ñom ne fodka ken fo jege jeg men ndeysaan te ref ka leer na aussi explication fa leer na te ref ka andoona yee wax dëgg yàlla cosaan a ref i ngar d'abord no ke andoona yee ten ref o sum mbir o sum i nga'anga ye yooɓee bo andit no xel Mouhamad a rokiidanga o leŋ lake o sumbagino Asa rokiid o leŋ lake o sumbagino remarque fe mbi'na nuun fa qoox nuun xa attirer un i nga'anga daal vraiment nana ne leŋ ke rek pay ne daal fo mpapax ne daal tam mo mbir o sum nu rokna rek o andat o njom ande o lay o sumbagino kaaga itam i mbug'a encore leerlu oxa paax ndax ref ka andoona yee lama ref wala boog forcé ref no kiin o ɓeer taaga ndax i nga'a champion ka andoona yee Papa Ndokooxa nangam mais nuun daal cosaan ne daal a gara gar fa kaga leona Elhadji cosaan refna saate fe njom cosaan refna saate fe sum mbagirango lay culture fa lakas fa xupna doole njom na saate fe na i ndime ka i nana njom nana wiin wa andoona yee sax den maagu we ndim na in nda génération nu ngarna jega jeg pir i keke leyonga neke fop na carrière njombo suma fogu ten taxu fes nu inoona meke to refe o lala wa ngeneer na o sum waranga fi ke andoona yee ten ref cosaan ne sum xano ɓisiid cosaan xano xiɓoox pay xano fapoox xano fi iyog xano fi ñang xano fi xa caac bo xu ga'onga ka ande xeke o sumbagenu mengel nu fapo uma waro maafrel o leŋ lamlami ke xene tama gen parce que comme melokaan fe leŋ kuta refa te ref jego ɗoyo maak encore i ngar no ke andoona ten ref d'abord avant Mouhamad ref ka kete ref ka wala boog war ko a njom ne adolinin ndax fudana den fudana we andoona ten wala boog fudanange den nana a jaloor den xa ɗo ke andoona yee xotanoona den o nan anga adolin wala boog nana Mama Lamine Bassirou Sarr nana den affaire kene den ref grand ka andoona yee wax deg den adoonu njom ndax a jega ka andoona yee wax dëgg yàlla nu nqotooga no den ye andoona yee wen nu nanana den com ke nu mburano weeke nu mburano weeke xa ref ka andoona yee xotanuta waaw kene leyoona xan sa waro lool pour o tontu'ooxin surtout adolin faaga leyoona fo camane ke den maafrel yaaga xa teɓandong i ndef yaaga i mbaage mbuud njom wanga ay Mama Lamine in Bassirou in week fop i mbuuda den nda ado i mbuudaniran nda koy i nanana den histoire mayu to Alhaji i mbasanga caaxaan ado ten fu in pir adolin ngidman to ñaananan layane i mbaag kirano mbeec ado gar a former écrit na saate fe ko ñake may'a te écrivia i ndef teen goye écarté oxa o leŋ yoq we njoota bo te yoq we andoona yee ten ref écrit ne andoona yee meen Mama Lamine in Bassirou in écrit ne na mborme meen na saate fe écrit naaga ten adolin a saq atu meeke interne a in ino weeke commencement en njom i mbaag i maafo kiin nda adolin ka an innoore gong 4 heures ñaal o anterne oxa bo wuɗo lampa te genoox rek a jang nang njom o façon souffrance nu ga'oona koy a tegana in des fois o ret sax bo lay xene fañaxama fañ nda koy entraînement fe waage ɗom ngel na ɗom i mosimo maaf re ngel bo lay xirama xer kaga entraînement na fiya kaga i ku ga'oona maaf rel njom ala sen adolin ɓekun na mi fu maag we andoona yee den o joplitum meen ñoom Asin Malick Ndiaye in ween fop den o yaru in i Mansour in ween fop Moustapha in fop a maya ndeysaan encore i njego ɗayo maak ndax itam layo faax no kiin waajeno faafo dara layo waag no kiin waajeno faafo dara te ref ka andoona yee encore référence a ndef den grand ken wa andoona yee wax dëgg yàlla aussi o ka ina den rek wala boog no saate lu nange ina njoota rek o jego ɗayo maak na den den mbi jaloore koy mayu layam xatoor me o sum a jega yàlla saate a jega imam mais o layna sum rek a yifa ndet pir ka o layna sum rek a jega yifa ndet pir ka koy cosaan ref na saate fe ne laytanoona waaw ndi koy Mouhamad a andoona yee ata bo jamono waage maafo kiin te ɗom lool to Mouhamad a bugi njom ne Mouhamad fi xooxum koy nama genooxtu ak kene te genooxna ba waago fadiid me te fadiidna ani ndamu teen fo xam
no tene fi jomne entraînement ke jiga adolin taxu o afril kaga kami kaga itam yi andone Mohamed a commencé a comge alhamis tena poussière yakarame ten ado to o drapeau firan waaw ndi koy i ngar no ke ando ten def a sutoxa piran kam ngel ne ya mafre meke wala bok sutoxa mais avant o sutoxa kam meke mafrede o drapeau firan nam ñotano d'abord